Bah HM Shangpliang MLA ka Mausanram constituency mentakas ngi baar ka arpa hundru tarik naitung arajar arpuar ulalait banjungo ay mensim bad ay jingkarshan yekinong trei 108 kibala Shong kyllaiñ myngngor mentala shita yotam haka jaka peniang kali ha Ganesh Das Hospital bandawai ka sarkar ban shimti penia hino ya ka 108 naka company GWK Bah HM Shangpliang haka nikasngi ulayo banekaran batwat jingtep nakinoyalam halor ki jinge bat kimat jingdawa jongki Lambatay na mabili bangang ni kita ki EROs because ini emergency response officer. So we sit in the system. Kini na feel ki up ka call jumi. So when we call them kalau ite mansya kapag mansya long kadang pas sa kanang service long kung ibigla trace lang kan. It's very essential service kung ba essential service kung ba emergency service kada subang in the one tray kalong ta. Ti mentaki nadu katubuan kadiga tendem mo ang hajar kat real kajaba kilas dang balik ka kos kating dan kile ko kos kating kabal along too much kata kos kating bro ba ni ba syong ha system ring yung sutanat syo bingin try mabli em kani kat kung ka experience jungi ba syong te center what ni lo ka kapol mo syang ni what tray ka temat ka pala juan tray na malba yo yarap ni kipat ba ni kaju kami manta pa de ondang ila kandak slam ni syong ka experience jungi hangtay ken abandon call kan abandon call kilong hado kata kabalalong too much think about what is abandon call ki call ki bagsak kunswat bangim yo bante because of the number of people bashim ni call so ni dan tam khat wing word kinong call hangtai kita khat wing word la pia into 3 shift sometimes we done 3 to 4 people in one shift so out of 3 to 4 people iway la weekly off iway dan take emergency leave ni sak arwot then nak ki arwot kadan kan level 1 but kan level 2. But the level 1 kadi tau level 1 pin bashim call all over Meghalaya. So at the same time ki call ki naman batay. Call ba ki panjingeram. Oh, yo panjingeram. Ambulance. Oh, ito mga nga shim call hang tu nga ibet kini. Ngadang don shubo ngadang call with someone ngadang hap pendak iki ba call. Tingal hap you ban send ka ambulance ito. Somehow they got through the 108 line mo. Yo ito 108 line ru. Tang ba andang ila call but Shafil there is no EMT, there's no pilot, no manpower. Kita ang idadon bat ki proofs sa. Balem don Shafil kita. Duna pala cost cutting of the company. Dong hajaka kito ki kanu tali ambulance de don post sopo. Katu ka Nyopo. Manta kanu kidon on the road. Unta em manhakan ni bagkila pan mi ikini ki ambulance tamay ni ladan kebasan pupra san pupra sa naik. Lah kito ki post Akapuan mensyari kita sa fulay. That 43 ruam because of kibiang ki manpower tu sa. Kibiang ki manpower ke service kadang yat bah. Hadik tak kadang increase ke ambulance ke duna man ke manpower ke. Duna ke bon ha kini ki ambulance garun sungga superabak marashlong tak kadang kilong tang ke friend dah. Manpower, no EMT, no pilot kita sudah. Bakim thong bre. Duna palat ibon tikali. Oh, bikile cost cutting. Iki na palat empting ka-call ka lan ken tang bangim yo banyara pat iki phone ha kibrik yo da phone ye ping bon dan nongtrei dan driver pang dan kumta tika increase kan number of ambulances but the number of people who work here but there kalong kata kan ka jing ni you should have 6 call takers but now they have kept only 1 actually kat kum kapon mensuali sang dan prap hangwat ka shift 24 should be there kan. Balik ibu kenang prangwat so that one goes for weekly off, one emergency leave bidang dan ringot kan. And ringot tiki alok ki minimum number of people kan alok mo ay kadi bandan ni kan. Dan kung tati no one will miss kan. What is this cell called? The emergency response center. Emergency response center. The phone 108 public. Kadang yang subong tang phone 108. Kamu na phone 108 kan one shapi. Then they mapi pada pinsa phone ya pilot kyllaiñ shaw ta. Jadi ambulance ibolong nearest kan. Temanta pi receive call naka state berhoy marway. Oh then Kadang-kadang sa kadang-kadang kibri kimjo ay service. Di kadang ka level 2 elsa. Shubo kidi ka kam shubo ngidan armo day iwe siyang level 1 level 2. Di ka to ka abandon call ka let's say level 2. Now the level 2 work is that to call back that call abandon call ho. Ki call gitu pagkala da dog ki emergency hang tu temantang arang iwo be kat ban poi siya untuk kundai si spa em. Wang la anda di bayak patient no layak.
Di kata tapi Cuba reason don bagi. cuba don ka major accident. Oh. Now suddenly minta pihak dia rush one way. Oh. Yang mula ada long abandon call ketuk accident tu beri layak suruh. That's what. Kan bangin patient tu yang labi yang call ni PCR mentoi dah layak patient layak. Long itu ki level tu di ki beri bang hap sap ikajing hala jong ki patient long jong ki caller ki ba call ini kan. Oh.